Nkekenyi na mi adomoto le siade. Mele gbedo na mi be nkekenyi ya ha na nye egomo kpɔkpɔ na mi adomoto le siade. Egomo kpɔkpɔ nyi tɔ keke ake. Sike aƒetɔ ŋutɔ dzra ɖo da ɖi na mi. Elabe esi wòwɔ nkekeawo la, ekpɔ be wonyo eye wòyra wo katã tso gɔmedzedze ke eye yeƒe enuwɔwɔ la wole teƒe ta ŋke na mi. Eke na wo hã, eke na miawo hã. Míeda kpe ɖe esia ta. Ke nkekenye sia hã kple eƒe enyanyui eye aƒetɔ gatsɔ na mi bena to nyanyui sia me la, yayra siwo le me la na nye kplo ƒe edomenyinyi le míaƒe tɔ kple míaƒe ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Eya ta ye egbe hã la, megawɔ yɔyɔ na nɔvinye ɖe sia ɖe si ke gbɔ enya nye sia la va bena ne va gbɔ la naxɔe atu ne nanɔ kpli wo ne nawɔ eƒe dɔ si ke gbɔ ye aƒetɔ ade ɖo la le agbezawo me ne tɔtrɔ nava agbo me blibo hena aƒetɔ ƒe ŋutikɔkɔe. Danyewo, fonyewo, ɖetugbe kple ɖekakpuiwo siaa, miawoe egbe ya gale didi na egbe tso aƒetɔ mia katã ƒe Mawu la gbɔ heto eƒe edɔwɔla kple eƒe dɔtsɔla kple egbetakpɔla si ke ƒe ŋkɔ ye nye Yesu nyo woyra Mawu lolo avuadziɖula le Kristo Yesu me. Elabena nenye be ele Kristoa me nyateƒe la etrɔ si avuadziɖulawo glo. Aƒetɔ nenɔ kple mia katã. Ke egbe hã la, aƒetɔ gale enya nyui sia tsɔ na nye kpli wo be ewo ke nye ame si ke yewɔ ɖe yi ŋutɔ ƒe nɔnɔme nu la, aƒetɔ be yakpɔ nɔnɔme ma le nye kpli wo kple mia katã ƒe agbezame, ale be ŋgbe ke wòdo ɖe nɔnɔme ma ŋua ne wòakpɔ eme vava le ame sia ame ƒe agbe me. Elabe míenya be Mawu lɔ xexea katã kple emenɔlawo katã megble ame aɖeke ɖi o. Vɔ Mawu tsɔ enuɖo anyi ɖe da ɖi ke ye wòŋutɔ alo la wɔ tiatia le eme. Elabe Mawu mefɔ same alo zi ame dzi be eyae ɖo la wɔ ye o. Vɔ etsɔ enuawo da ɖe eveveve alo bena woya natia ke nyo no le eme. Eye aƒetɔ hã ɖe gɔme na mi esi ke nyo na mi miatsɔ la eɖe gɔme na mi eye miagase gɔme tso enya siawo me. Eya ta medo gbe nɔ ke gbale gbedo nɔ ke be aƒetɔ ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe nakpe ɖe mia katã ŋuti miatsɔ se nya siawo gɔme egbea ne miawɔ ŋuti dɔ na miaƒe vovo kpɔkpɔ va kpe ɖo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa me. Eya ta egbe ƒe enyanyui si ke aƒetɔ gatsɔtsɔ na mi alo hele gbɔgblɔ na mi nye bena ye nye sia be nɔvi wɔ tiatia nyuitɔ la kaba. Nɔvi nye eɖo la wɔ tiatia nyuitɔ la kaba. Nɔvi wɔ tiatia nyuitɔ la kaba. Tiatia nyuitɔa ye hiã be nye kplo mia awɔ ŋuti dɔ kaba. Elabe minya be Mawu nya gblɔ na mi be yetsɔ agbe kple ku da ɖe miaƒe ŋkume, yayra kple efiƒode eye vovo kple mavomavo esiawo le wo nɔnɔewo ŋu nenema ke wòŋutɔ nakpɔ esi nyo le eme be natsɔ. Eya ta nya le gbɔgblɔm be nɔvi wɔ tiatia nyuitɔ la kaba. Eye tiatia nyuitɔ si ke wòdze be nawɔ kaba la, yeƒe nyawo nye sia le didim nɔ le gaƒoƒo ya me. Repent or perish. Repentir ou périr.
Jimototro alo chochro. Mais elotro e jimela que egbenu le chochro boema. Si tu te repens, cela veut dire que tu dis non à la perdition. If you repent, you say no to perish. That's why the Bible says repent or perish. C'est pourquoi la Bible a dit repentir ou périr. Et était bien comme Timototro à l'autre. Alléluia. Jesus answered, do you think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans because they suffered this way? Jésus leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. I tell you, no. But unless you repent, you too will all perish. Luc chapitre 13, 3. Luc 13, 3. And the same thing in English, Luke 13, 3. Luc kapagbale etame weto bukui ameto. Ele nya magbronami. Amova Yesu Kristo bo va glone bana nenema efia Pilatoa echo ewamo cho ame opopu chaka epopu vosasa Yesu bono be nyatefe mi glo de amemo ko chro de wa onya nouveau la wu ya be so wale nya gbona ma Yesu begbede ne mi atomi gle agbale si kemile ke fi ya Luka pa agbale ya eta we to pukui egba yi de pukui amate amea ya po enya o la fima bia ni siabeli ke o le chochopo nya gbom de nya tefe nya onya de esio le chochopo nya gbom nya tefe nya onya ma ha bia gbo nenye ba mi metro le jimola mi atro eye Yesu ko ji gbro na wo bena dem Yesusu bena Galilea to sia onye nouveau la o Galilea to katan ela bena okpo fusia o maha gbede kebum ele egbro na mi bena ne mi etro le mi afa jimo o la mi katan mi atro nene make nous cantions et comme Yesu gbogbo na mi la fia be a monsieur travail le porome so donc le Gomorra au travail l'ope jime matrota le nom a fait gamin et tiro de l'amour l'ope jime matrota que a monsieur c'est mon fait be yo trop là avec nous a fait famille on est là ou po dede de amesio chowa ye hade menye mawe wa enu kata ma ochro do la bo ogbawo yo ma tro jimo ocho nya vedale kumono abele sikemile fene jimo totro alo chochro agbobe ma tro jimo na chroa no bien eyata mi tro le mi ape jime eye mi gbugbo be wa tutu mi ape nouveau da bena ne gbode meyi na vacho afetola fe nkume eye wado Kristo Yesu si ododi na mila da bena Kristo na bagara gbomala jimala tro eye Kristo a chogbode me pe ma to demo eye alanyabe ye nyama wazo eye maude kama kenye eye ma kenye Yesu la ele va gbesame eye
bena wa de gbefa jimetɔtrɔ hena nouveau ƒe keke le eƒe nkoladzi na dukɔwo katã dɔdɔdasi sia mi xɔ ya be miaɖe gbefa na edzimetɔtrɔ hena nouveau ƒe tsɔtsɔke le aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ dzi. Egbe la ame geɖewo megatɔ le gbefa ɖe ŋku ɖe dzimetɔtrɔ ŋu o eye ame geɖewo hã ke womese dzimetɔtrɔ gɔme o la woɖo tsɔtsi o amewo le me bibibi gakea womebia wo se be ɖe wòakpɔ be ame yawo trɔ dzime kom bena xɔxɔ na nye wotɔ ma hã megale nenema o. Ne mese dzimetɔtrɔ gɔme la mate ma gblɔ dzimetɔtrɔ ƒe nya hã o na ame bubuwo nɔvinyewo. Vɔ ne be trɔ le dzime la ala to nyateƒe ala di nyui na haviwo eye abele si ke gbe miaƒe togoa le basaa ne la ne togoviwo trɔ dzime nyateƒe la o nu katã mi ma gblɔ nu ke le teƒe o. Ne me trɔ dzime tutu o la ela nye nu si ke anye be anɔ bebli ɖum anɔ agbe fitifiti nɔm abe yakpɔ vi ɖe to mɔ geɖewo dzi ke menyo be nakpɔ atso eme o. Nɔvi dzimetrɔla ɖe kpekpea enye ame si ke gblɔa nyateƒe ke toa nyateƒe megblɔa be ne nye ya tɔ nye ne nyo ne nɔvi nyewo ya ɖe wonɔnɔ aya ɖum o. Dzimetrɔla vava ɖe megblɔa be ɖe enya nu nɔ asi nye ɖaa ne manɔ asi manɔ ka ɖe ame bubu ƒe asi me ne wonanɔ klo dze nam o mawo ɖeka miadze klo na eya ta nɔvi nye owo kele gbe ya sem la me di be na se gɔme be ame si ke trɔ dzime la ye nye ame si ke gbenu vava le ɖokui gbɔ eye wòdia ehavi ƒe nyui be wòasɔ be mianɔ gbɔgbɔ ɖeka me mianɔ agbe si ke Kristo bia tso mia gbɔ menye be manye amegã eye ame ɖe nye si bɔ dɔ ne nam agɔmenɔ la ne manɔ kam ɖe asi me ne anegɔ be o ame ya nyo ŋutɔ awo miawo katã miakpɔ nu si ke le Mawu me na mi ne miawo katã miakpɔ dzidzɔ tso ŋuti ne mi va do go le du la miakpɔ dzidzɔ akafu Mawu ɖe du eye ale veve le dzimetɔtrɔ ƒe nyawo le geɖe ke na trɔ dzime nyateƒe la wòakpɔ kutsetse ma le me o ala to nyateƒe le situation ɖe kpekpe me eye makpɔ ame ɖeke ƒe ŋkume o na to nyateƒe ne dzimetrɔ la ke trɔ dzime hã la etsa la tɔ se gɔme vɔ ne metrɔ dzime o la agakpɔtɔ nɔ eƒe agbenɔnɔ ke ŋutɔ bubu ye trɔ dzime ƒe agbenɔnɔ ma mate ma kpɔ Mawu o. Eya ta nɔvinyewo eya ta megblɔ be nɔvinyewo gbeƒã le ya ne wɔm ɖe le agbeme na o ne naxɔe se gbe bena ehiã ni be yatrɔ le eƒe dzime elabe eme si ke trɔ le dzime nyateƒe me la nyateƒe be vɔ anume nɛ o ne kpɔm ɖe eɖo le agblɔe na o directly agblɔ nɔ zeka be nu ya ɖe nɔvinye meɖo le ayi nene o nenye be wò hã trɔ le dzime la ala te se gɔme elabe egbe la mi gblɔa nyateƒe na ame geɖewo vo gakea wotsi na titre ɖe mia ŋu elabe nu katã o elabe gbɔgbɔ ke le wo me la eto vo menye dzimetɔtrɔ ƒe gbɔgbɔ le wo me o ame ɖe dodo le dzi ƒe gbɔgbɔ ye ame ɖe nudzedze ƒe gbɔgbɔ ye menye dzimetɔtrɔ ƒe gbɔgbɔ ye ma o ame si ke trɔ dzime le nyateƒe me la ne wogblɔ nyateƒe nea yogblɔ nu si ke gbave hã la o ela gblɔ ela yi ɖe ɖokui me eye wòadzro nuwo me kpɔ be nu katã ye ame ya gblɔ nyanya nam ɖo eye ne me se gɔme la eɖo le abia mea mi ɖe kpɔ ma egbe la edzi me omi gblɔ be tsɔtsi le Togo sa eye ame geɖewo le tsɛtsia yi nyateƒe vɔ ɖe biabia se nye be ɖe leke dua le mi le me ɖe miatɔ gbɔ mi kpɔ be enyoa edzimetɔ la megavɔ na o aleluya ame si ke trɔ dzime le nyateƒe me la megavɔ na o etoa nyateƒe yi sia yi le teƒe sia teƒe le circonstance de kpekpe me emegblɔ mekpɔ ame ƒe ŋkume o nɔvinye ne atrɔ dzime la ekutsetse yɔ mi ɖo le akpɔe le me o amen ekpɔa
numa ina be gbela togo ati nyama nami vo church o subo le togo azan e church de lo so bo san oh nemi trochi menya tefele nu kataye le kenu le mi magbe o gbogbo afifi be eji ma meke trochi menya tefe po dede yo trochi amen jojo le Kristo mela enu jojo koyo wona nyatefe yo tona me tona nyafa kpare kawo me danada meji o amero gbola obo nye Kristo to gakia ameji dede wa da meji kunu to amero gbobo troji me alo nye Kristo to gakia ono ame fakpaji de evide popota eye wona nuna mi ekpena de nwunye ne mgbolo nyawa na efifia ma gaba no pere nwunye keo oh no vinye Kristo to ya nyema ke na metunye tefada mi awo nya mi awulai la be ne nyanya tefia pevo voya kare evide nti be ma gbolo la ke menye ji metrola o ke menye Kristo to megano yo mo fun ko yaka ha o ela bena o to la buibe ye Kristo to ga ke menye Kristo to ela be Kristo je se e pale ha o je si e o si e fe gbe ye fe gbe de no ka popo ya me ya no bien va se de kai wo tiatia nyi to la kaba enya no be na wo tiatia nyi to si akaba me gachi me gbele mu na tro ide dokuo me ne na po wo no meda bede Kristo to ye nyanya tefia alors parce que nous les dit non ta be nya nous les dit non ta Kristo to va munyelo ala pada na wo do anula apoto wo nyira anula jeji no fine menye parce que emla indare ko egal vavana o ala bobe ya enye ma ufe ametayo oh edo mo kwa gale ne to ma la si o la ma tema po ye fe video no bien tane ba gabu ibeke ye epo edolo walo epo kesino le si ye wo ya kle kemeta yenye amekokyo oh alo yenye mau ye troji mo oh ejime toto la gbogbo fenya eye twa gbogbo re gota le nyate foto me le lute fo o me no vi o gamere sube ya wotatia ya kaba ya tianyi to akaba kenye jime toto va fatoa ela be egbela ya pastor ha mi subo ne ma eye mi no magic wall church yo homo vo mi me gbula jime toto na mo gbere o mi no anukuru won be maule mi azam eya mo na hi je gbogbogbogbo ona mo tutu anyi fo atu singolo na o nyonu de o haleme nyonu hala be ye pastor nyonu ha be ye ya kwekeme e cha do ha no hanu mi dasi abomination nu se kemele te po ma wowo me po nu de le YouTube jia nyonu vala si tutanjina mo be hey be ye do pe gbogbo kokwe vola mi atutu la mi afanya o le kli oh mouse bo que le simple mouse bo anya nu que le fafa unu sianu ela be manya ezisi manya yo mauto mazimi ajio vo echo nu daran kuma na mi wotachia eye o to ha na yide o chichinyame be kan nyo be ya officio ya tojimelo alo ya chroa ya nkpagbelo alo ya kpokua ekuye dila ya kpo ya iralo alo fifodea enu ole ne mala eyata Kristo tonyenye favari elenye nusike bobo nusianu American gba fun be Kristo subo aseso ela ba manye wele nu de ka womo manye wo hu sere womo o ya gba kweseko ne na trole wo jimeko ne ma fo gbogbo na no moko ne na nyum na kila kpolo la gbo katameko ne nu ole le ketutu no le la ala no pons le ka
vivitima gadola gbo ma fi le ko et troisième main kenye et me clairvoyant ame sike po anuo do ango ame sike maudi anuo fiena do ango mi menya we Daniel sadra me sakpa betino gore mi mejesi wa mi mejesi Joseph wa David ore Salomo ore efia onyoro que Christo to Paul ore maude nu fio kere Yohanes ore maude nu fio kere no vie e yatari minari ne mia o tetie si akaba jimototro baye chochro la be mawu me diba americain chro ebe mia kata mi va de pokola bo ben fofo fa yi ya na sumia kata si le eya mame eyata novi egbesia ne va bola na abuti ponyi ne atro egbeya ela be gama subana trolo maune ilami me dok pedale Yesu Kristo fon kwame de amede taga fofo yame sikeme dibi asenu ya gome gbere o gbogbo ko na pere mti o alebe na de gome na o be na oha na tema se gome ne na toma jesi doku ne na tronji me egbere ka na hoho elaba foto afasi hu dare ne amesio kata awon esia eye be na agbe na swasio be na hoho na va na o ne fofo na va fo me le Yesu Kristo fon come be na o pe fo me kata me akpo e katutu acho futo fe a tetera nyime abosam le dowom be ya gblenu ka kemi gble afoto Yesu gble fe do na o e mi o ha mi gba gble reji le nwuse ke na mita e ya tanu sianu ke anya futo fo do ano wo amede fa gbanti be na ma senya ya ogomo ye na troji me kabola me dogbera le afoto Yesu Kristo fe kwaji ye me desena gbogbo mo ko nye patakli gbogbo me desena ofonu wo ye me bia fe to kenye jobiru fe ma wo bena na didi e fe juade gbogbo moji ne na fio kori le mia fa gbezame alebe te fe no mia fe jime fe na ma fe gbogbo kokwe fe no fe ne ya se ma ugome ne mia tun akpochichole eme le Yesu Kristo fon come le Yesu Kristo fon kwaji le Yesu Kristo fon kwata le vulatala bobo kene trenyation nu ne na wefe do le amere fa ko megbea le Yesu fon kwaji amen.